Remember the day, even wrote down the date that I fell for you. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you.
3. Tangan di belakang, tangan ya. Ya, cepat. Berdasarkan pengamatan tim juri, yang juara itu adalah datonya. Datonya yang kasih makan. Juara 1, siapa juara 1? Sudah, juara 2. Juara 2, Nadia. Dapat juara 2 ini. Cepat. Juara 3. Juara 3, dapat dia. Juara 3. Akila, siapa? Akila, ore. Juara 4, maju. Dapat hadiah, ore. Juara 5. Juara 5, cekil. Juara 5. Dapat hadiah cekil. 3. Coba tangan di belakang, tetap tangan di belakang. Tangan di belakang. Tangan di belakang, ya. Coba ya tangan di belakang, enggak boleh ya. Cepat. Tangan di belakang. Saya giginya. Berapa satu peserta? Copot giginya. Oh, sakit giginya. Juara 3, cepat, juara 3. Adam, ya juara 4 ya, kita eliminasi. Sakit giginya. Hore, dapat juga hadiah. 3. Tangan di belakang. Juara 1. Isa juara 1. Tunggu dulu. Mana kertas? Mana kertas? Isa juara 1. Juara 4. Nah, juara 3. Juara 3, 20.000. Pesawat lah. Juara 2, 30.000. Oh, ya. Sombong ya. Sombong tahu gua. Gampang. Tidak gampang juara 3. Juara 2. Juara 1. Kita sama semuanya juara 1. Oh, ternyata lebih sombong lagi. Gayaan. Tidak gampang. Lewat terus. Lewat sampai di mana?
Sedikit mami, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Sudah hampir orang gila ya. Kapan bisa tak? Juara dua, kapas. Ya, juara 2. Juara 3 kita kasih doa. Oh, Sophia. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes